I da ste bili dobro došli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem kako da instalirate Fraps. Prvo odete na link koji se nalazi u deskripciji. Kliknete download. Zauzima 2 MB, tako da će brzo da se preuzme. Kliknete levi klik na to i sačekate da se učita. Odete u ovaj folder i kliknete da ga instalirate. Kliknete yes i sačekate 2 minuta i on će se instalirati. Ali ja sam ga već instalirao pa mi ne treba. I onda kao što vidite ovdje ćete dobiti uninstalo i ove neke gluposti. Vi odete na Fraps, yes, i sačekate da vam uđe. Ovdje idete na FPS, movies i screenshot. Imate i general. U sljedećem videu ću vam pokazati kako vi da podesite Fraps, da možete da snimate igrice, a da uopšte ne skida FPS. To je poprilično lako, a vi ćete to vidjeti i u sljedećem videu i u narednim videima u kojima ću vam objašnjavati kako neki program možete da podesite. Tako da, ako vam je ovaj video pomogao, ostavite like, ako vam nešto nije jasno, kao i uvek, napišite u komentaru i ja ću pokušati da nađem rješenje vašeg problema. Ako vam se svidio video, ostavite like, ako vam sviđaju svi videi, možete da ostavite i subscribe, a mi da se vidimo u sljedećim videima.